tariki 3 Ugushyingo ubwo n'umunsi kuri uyu wa mbere mu murwa mukuru wa Dodoma, ubwo ni mu gihugu cya Tanzania nyine tugarutse mu murwa mukuru Dodoma muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yarahiriye kuyobora Tanzania ku nshuro ye ya mbere yatoranyijwe mu matora ya 2025 nyuma y'intsinzi y'amajwi arenga 97% mu muhango wakurikiwe n'umutekano ukomeye cyane wo mu gihugu cya Tanzania. Special Forces zo mu gihugu cya Tanzania rwose zari zapanuye cyane kari naho uwo muhango wabereye. Uyu muhango wabereye kuri stade y'ingabo za leta National Parade Grounds, ukitabirwa n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Hakainde Hichilema, aya amazina arangora cyane, Hakainde wa Zambia, Perezida wa Mozambique, Hungaria, Somalia, amazina yabo arangora cyane mu munyihanganire. Mu gihe imyigaragambyo yari ikomeje mu mujyi wa Dar es Salaam na Arusha, ubuyobozi bw'igihugu bwashizeho ingamba zikomeye z'umutekano, harimo no kugenzura imbuga nkoranyambaga no kugabanya urujya n'uruza rw'abaturage benshi muri kiriya gihugu cya Tanzania. Mu ijambo rye ryumvikanye cyane, Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko amagambo ashimangira amahoro n'ubwiyunge agira ati our responsibility is to build our today to be better than our yesterday. We must put peace and unity above us. Yongeyeho ko igihugu kigomba kwiyubaka ku musingi w'ubukungu bushingiye ku nganda, gushyigikira urubyiruko, abagore n'abashoramari basha kugira ngo iterambere rigerweho mu mahoro. Abitabiriye bemeje ko ari umuhango wagaragaje isura nshya ya Tanzania, nubwo hari abakomeje kwibaza ku mikorere y'amatora no kuba amashaka akomeye atarabonye amahirwe yo kwiyamamaza. Nyuma y'umuhango ibikorwa byo gusubiza ibintu ku murongo byatangiye, ariko inzego z'umutekano zisaba abaturage gukomeza kwirinda imyigaragambyo no gushyira imbere ubwiyunge n'amahoro. Perezida Samia Suluhu Hassan wamenyekanye nk'umuyobozi wicisha bugufi ariko w'umunyembaraga, yavuze ko igihe kigeze ngo igihugu cye kigaragaze ubushobozi bwacyo bwo kwiyubaka mu mahoro no mu ituze no mu mutekano birumvikana. Ibi byatangajwe na Igatime kuri Olivier Entertainment. Amakuru avugwa mu buryo bushya atanga isura nyayo ya Afrika. N'ahandi mwakurikiraga amakuru nk'aya ni kuri Igatime. Kanda subscribe, like, sharing inshuti zawe, sharing ino account zirageze zisangaho amakuru yizewe rwose n'ibyegeranyo bimeze neza. Njye nyita Olivier, ndagushimiye kandi wakoze kuba abanye nanjye.